bato basokolume ne basomaka sana yo jambeji jino majibiri na bwaji wale wale kamba kushukuru bya bu idishi bale kage bitamosha mwenye bitamoso ambo bako pala wale biji jinsi kila bana betu boss bako pombisha amamalo abumimpe avuga fikisha bokopeta na shakuja tena na chikesi bakuli katisha wako kusambana na kitu kwetu kuchiyonga pembe cha mwana nyamba kashi babula muzanga mu byonso ababeneshe Yesu Kristo msizi wetu amen wala bisatu ngino amabini tekikumi mufelese wa mema kumlesha kubwa bwa moyo lufu bya ngalo male jambeji ne kuyene malo so ngino amaji minute sana nimusu wa tumamusamu kujinomba makumana tekete naye kitumano kama takujilu ne kama kibiti roni shinameni mpe anasa alimusamwe kitumamsamwe paka ushishi netu na kitumamsamwe ninomba kama shamana kulu netu mankano kama jilu ne kama kibiti Mutubiwa titana ora iwe doa kane waka usu ina unchiru dota tune munidima Jechina marumani bawa Mina misamu bukena Mina misamu tuzala Ewe batugare Nabamanye Umujike Nabiane Anu Yesu Jimumanye Nipe ale Mina misamu bukena Shmeme Mina misamu tuzala Moyo le lufu bia ya Clarisse Nyolomale anya biographie jambeji ne kufile biographie jingambani chini mwenye lazali yo uchi nye mwenye file people mama alo azali kati babilungu bia ngako atabominoteyo na kati file people kitumutene na mugana njeme mbemi samu njemu file moko achisha mwana mwegelezi yemo na shipa mambo libagelezi kachika kwa Tanzania chini
nyomu no babe tamu na chi wala ko kompa wala ko biliti yo ko foke ka ko mo ke ngato yo ko fonke ngato kaji mwana nyeo ngalo male muke ngi ko la be utamba yo nyomu skulu leja pidio mushi wa marons Clarisse ngalo male wakati tipwa hapa kukana wama tukuchimbe mwana mbulu ngondo mwana mutekete chijimu cha chino kama chitena nima kumchitena le 18 juillet 1990 mon maternité à Papouidi centre de santé Mozambique mon avenue Chikapa Oji Mutushia nebijimo makumya zato nebitana kayimo sejibwanaji Mukoka Sansu wa Molomo Kishi Clarisse Ngamla Malem wa Kalo Tulas Tupekele mu epe mo ekupe luke wa kumujiru netubandile mu institut jisuminina to ne mushimuchina ne wakuya kushibisha kusema chisansa wakapete diplôme d'état de pédagogie mon école wapa musulman diplôme d'état eti wakati sikisha mon chijimo cha bibiji ne tibumi en 2010 Clarisse Ngalmale paka kele bwane atumunuke ne tulasta banjile apa pa yespe chikoso bide yespe ubela wesani mulumwe bakulula guluka bashi okapa okutunga ne maloma yespe chikondo Clarisse Ngalmale Anorit jimu peskirja Anorit wala pa kujiu yimu chine mo wala pa usubama ndinja Anorit mujiji pikijibwa mujimu chine mo ne pijimu class dipitana pidumu bigene Anorit nendo mazambi ya mulioso mutume zebenda Anorit amusela Anorit amweza benda Clarisse Ngalmale mama ko kusama muchimucha chimuchina kibale ay 4e des humanités mo jisimina institut simina okubanga kuba tufina mujichi tokwenza no sumopeza onda pa kugama kabulo kako jishidura nashi wala ko jishaje kaje kujomva pato kuna nako tokomutu makusebe ba chesas bwa maloma nelonda po pato komutu nako chesas bakamule mulula luseke alu ne bia ko entraîner ton paralysie faciale mwi bi petit kaje jofa pa jibu chesas bamule mulule ba ya kunyanga kaje wakula bawe mishibu yusekelo napo pana kuma napo na egumata kusela chesas bokolo nende apa mukana konyima mantu mangatokana munenda apa toka mutuma mulona po kabi akakumana nashi toka petamu wasidi mtu mwaselwa lubumbashi bwalonda grupo pamana mubidi wa nyusheni na ku wakaendelea hospital kulumbashi hospital munene wa bashinwa ujuba bigani hospital Richard wa bashinwa wa pale jijijani mama na kwenda ku wakabere musado bakapanda jijijani program meta analo bama na kupanda biwa ya katoga bini biji ya dola amerikani kama kama neka jishitro kanaji
Paka mwena ka chinyano cha masala mako toka kutoka biki Kinshasa Lubumbashi mama kupanga toka mtu wa Kinshasa kujimaka she boyenende mama upito 11 mako bokubwela maskane kweza kuma examen mashikana ne nje mama Kinshasa bitwa mshimu ngono $700 kaba kama nenda bijishi toka nashi nako malo simano kuma nenda kalu patwelo maka shendo wakatwela shima bogoto maishene mupiji wendo yae uula maboko nimikolo bienda biula pato kama nduta twelo nakato mama mwende kabichi kusiku wa Kinshasa bokumwangata nekulo inende apa mukana kwambane kachwa mwendo mwanata toni pinjeo uchimusu wakana ngane mwambisa na kumwambisa tweli toka nende go hôpital provincial ani hôpital général bwaweza umatete 11 kulusiki tono kuluzaji ndio dakafuna ma kama kwa mwenye kishukuru kanashi tuna tumunana mubiju wenda ujunga jibo ko jile bune anabu mindeje mungo lo mwana bune nefu chifu anjende shuhudi twakenza mwanzo kwa kenza kaja kumbana twaka kwenda toni kugeba ba guérisseur additionnel bakadwa bakamupeshama ngaje bamupeshama kunye kwa bionso kama mbija wenda uyu kepela ulukunyana upitisha bado bomba guérisseur baba créer un hôpital pour ça baba mungolo wajapakashi kabo takesi kadika kodo kujunga kayumanashi bama na kuweza na hapo limi hulu lumwe jambe kaimwaji kufu okopa kwese jare meza jare tikora matu pasa jitu kujina ai matu kama na kibola to kubina mansebe uluko intervenir bokomo perfuser kwela ma vitamine na mama ko osipeta kaji stokes kaji tujufu sama poto yuma sanisha abama sanisha bobo mama kwa wasu wapijiba mwa mupiji wa njikawa kati mwipe nakaji bolisha nyana manza na mama mchimo wani zandu wani ngezi nasi wana nisawa mshindo mwashi neza kuma krasi chitongo tendela bani mpingana jinsi anabaso wana mama nalula wangulu makabu ne mama mshindo katende msima babula jisu itolona utane wenda utemike butuko moponi suwa to mwanata musuwa to muteka musuwa wa bulondola wenda butukushi hata kufika butuko hapo ufana utemike kumengene utemike ngombi wenda ushindikisha hata tufika minui mwendisi njimwe na mama ndio kasa ngambira kwa kenda pichi kokona nashi mango bani jwa mpete msa mani kufu tetu mwana taka 5 heures du matin bako mfila kuma ke wa hôpital général bon buko pajibu bido Kinshasa pajama Marie Paul pour kuma muna Marie Paul mwambia kwa kajilo ko tumana ula ko tendo bia ko so banza mkibakaya mfa imea kama mbele mama Marie Paul anu fabi bas njino tuja pasa anji tuja pasa kanyi ndija na mundeshi bolo banza kutendanza ne bwana kuibishi jitu kujonsi ya bona ne akaje kulu Lubumbashi ufungela ka séquence campagne ka coral wetu wa général ka jitu kuja bona ne timba bona ne timbe bonane mukelenge atumbishikwe mpino musamba mu voice mu souhaiter nouvelle bon pourquoi
ujua mbili mmoja ni sobile bila pano vipimpe indwate wakala kutela nzambi ajipati tokolapa ujibiku wapila ambaye bisonja magazin bijibinu mfe pati tokolapa ne pati tokolapa ujibiku wapila ambaye jibamotele kujitaye kwa tumapele Kinshasa le blanc bija muzi kwa mton lebe bolo mone Clarisse ngala mele nojibamuna image kulwe bantu mosika bamuna ayo tambelane mwane uvuni étoile nkwambane mwane uvuni shakose chipo kimuto oke uvuni shakuta paye uyo kujimuto kadi monsu mtu wa kwenzi kwa londa mwena buloba kakasa kanashi tuji basi kumusenga pilio ya Clarisse ngalwa male anwariti wakulomba wakumala wakumaya pikelekeshi wako ama mbele chitapa wakalaji chilu chibaji chibiji wakasamuka kafwefe kasoma menu anjimalu majisome kabwa kapalu zubuka sonsuki mutu utuwa sonsuka kumanda bisigi wakutuntuntu twela manyi ya iwani Clarisse wani mwana buzi mashaka waipi njingu sengelela bwaungelele janvier muminaye wakatushia mu 1999 tutwele wagerasi chilembi wangelela tatu Simon bala naye wantumba wangelela mwana mukande moyo wangelela tatu Patrice ngamulume muku wanyi moyo wangelela tatu muluma Samuel tatu mwaku moyo wangelela tatu Paul Chipamba tatu mwaku moyo wasoma na kubimpe kajiji kwa milene budi kala kulifu kwa zambi jina yitubishi kajiji budi kala ku ilufu wa batu mishu majiba jinga mbane kumesi kwa zambi wa mjudu ne kumesi kwa bantu bajipatule bajipandule bakulu ile mwaka ulwana nabo vita kabile ngito njii jina neti lutaki sansu mungi mune lusansu lukulu wakumuna weka ye kutula kwame matugos awagadi kusolwa chitwa kumashi na chibisenelwa Kinshasa wamani papa wanyewo mutu ilanfampe papa wanyewo kene diboda pe kushikuka kwani ne kujira kwa kunyi kwani wabonwe kuna kukushi ne bisoji bya kunyi bina kukumuna buji byagate mwaba ubisanishe ne kulona kwebe kujibele nukuno bebe kwenshimo n'umweto anabiti wani kwenshimo n'umweto kabo kumwana kanyefe meya nya kai mashinash mwana ni musibwe ni musibwe tete manyashi kabo ikwashi kweza mwana mushima to muchi mwana busama biko bawanwe waye bi santi kana me kajiji ngambane system njingambane system ngambane wala mwana dini ulama mbele baba kwa ile mesh ubone twala wa useje kujimuto ajibale ngubona kibasa kanash lusanzu lugulu kama ishimo lukushima to kubikala yufura zangu yule azami tumishi kubikala mufura bantu kato ishimo lukushima to mwana imuna njingambane system lusanzu lugulu kama ishimo lukushima to asurete manyati paski ya bande
Well